1994 kumachon Afghanistan gamchu kumsom lang alam kizom thela gal ananei jinga hitawen chuti chun Soviet Afghan war chu 1989 kuma Soviet te anaki withdraw phanon na ana in anaki chain chizawa chun Afghan civil war chu atha aben ahung ke pan ke tan hi Islamist mujahidin hojong amho ki kain haudan thule zat lenam phungle chang ki kain kitu mona ahung kun doen anaki do tu jingon hi chi chun agam thing noi le sepai ho se helowin adia mi pi ho chunga gen theina sang ta ana hlut pi kinu na hi ti chun foreign gam hon ama ho gam pan pi thing noi group ho ading chin galman cha le sumle pai a hin thot jingon Pakistan Saudi Arabia Russia Iran Uzbekistan Tajikistan chule United States gam ho hi anazawon hi chuti chun Kabula official government khat President Rabbani lamkaina noin ana umin ahin la agam sungchu phata ran abol na dingin sumle pai jong anei tapoin thingnoi ho sangin atha anatha samma ma jengta na hi a defense minister pa chu Ahmed Masud aketin asepai ho chu athang pia Tajik ni ho ngen ahin Tajik hello ho jong ki khut jop pi anei thonaw na hi Each group ho abang chen United States ho to zong ki zop na anei kinon chuti chen thingnoi atam zo chu Gulbuddin Hekmatyar kitipa chen analam kain ama ho chen Pakistan Intelligence Agency ISI kitia konin support anamukinon hi ahin CIA ho wang chen mujahidin ho chu ISI through in support anabol kinon khatlama United States in wang hichi akibuina wa chen masanga bangin pan analabi se tapuin ahi thingnoi group dang khat Saudi Arabia ten a support kit teu chu Abdul Rabb Rasul Sayyaf kitipachon analam kai kinin abanin Uzbek group ho Dostom lamkai na noin ana kinon abanin minority Hazara Shia faction ho chu Wadat lamkai na noin a kinon Iran ten ama ho chu ana support kinon ahi chuti chun mujahidin faction thingnoi group ho zo se chun sura ahilole traditional council noya pan homding na to homding ti chu ahung kinop to kinon ahin la di ta to do ding ahung hi tingle ake ho naw bangin ima achi thathei jipon chuti chun thingnoi faction chom hon agam capital copy sung mun chom ho kisan ama ho thu noin anakoi kinon chutia boila ala omlai ta wachon agam sung din mun nasata a hin khelam dang ding fiction party khat hi ahung ki simdo kinin ama ho chu Taliban kiti ho hi ahung hitaw nei chuti chun dan le mol jong thei be se alo Afghanistan gam sunga chun thingnoi group khat hi ahung so do kinin ama ho chu Islamic movement of Taliban ti in akimin saw nei ama ho radical ideology le ata asano hi Deobandism kiti akon hung ki panahin ahin la Deoban movement original pa mong chu Muslim ho khoptup na ding le het na lama akhan to theina diwa ki bol a hi kini nahi Deobandism kiti hi sora kona Pakistana ha ta anamin chi ma hi tai Pakistani Islamist JUI party ho to ki zop na hoita ane kino hi ichi movement chu 1979 a kona Afghanistan lama hi anaki pe son kidwa alhang pia Pakistana madrasa le religious school Afghan refugees ho adinga Saudi Arabia in fan anabol naw mun hola acho anaki ha the thang di sadehi hichi school ho a holama alam kai ho chun ta san khat se achi piwa hi point traditional Islamic to hille Pashtun cultural custom chule Saudi Arabia kona Islam chondan khauta ho chu agop hom kino hi hichi chun Taliban ho chu gamwa mi group dang ho sangin mi ho lungla ana ahin neyon numei thanei nalam daudal na le Shia Islam daudal na adia anti modernism hata in ana daudal ne hi Pakistan mi lekhaji Ahmed Rashid kitipachon hichi Taliban ho hongki pat do dan le hongkun do dan na thu ho hi tampi anaji in hichi mi ho hi agamo chamna mukhalo ho akuna hiwin azat anamo thu simjong aheta povin alam kai hole ahing akom ho kisan ahepovin agam sunga hi chile nam chum dim set ki cheng khom hi ti cha jong ahepovin hi chutia chu ama ho hi galpi akona chaga su do ba
agam kibul phu na be akichol nga na be agam sung to ding tham ding aum lo na le economic lam ha ta hla asam na ho ji akona jong ama ho lung sung hi het na jong thla sam ma a hin izia chu gal chu kipa ta asan jing wa hti lo cha ma ho ding a hi a bol diu ato diu dang jong lo a hi ti in a sei na hi chuti chun madrasas a refugee kema ko na chun radicalism tha khat hi ahong ki sim do kinin afghan khule gam sung chule thing thlang mi hoin an her kha alo hi lu khat hi a hin pulut kinu na hi masanga chu afghan thing thlang gam ki vai pu dan le a society sung mong jong chu kilung khat ta hi ana cheng wa hitabang thing noi le extreme group ho hi ana to sot lo hi lo hi a hin la taliban le alam kai pau mula omar jon thil dan le thil chi dan chu masang pe a ho banga ale khel ki duty in thu su obolun lenga ke vai pu na jong hin le pu do ki ding tin jong ana go in hi he chi thu hung ki sei do chu mi tam ta in pha ana sakinun aji chu ama ho chu agam sung boina thing noi ho noya kun jing na le imalam zo sia adei dan wa acha theilo na ho zo si chu kho gamowa chutia chu sanga lenga ke vai pu ding ti jo chu ana thlen zo jing o hi chuti chun taliban ho chun agam local pashtun lam kai ho komin jong ata san naw le a support naw akimun aji chu taliban ho chun jong rabani government chu ado hi ki thau a hi chuti chun taliban ho chun lengpa durani son lepa kandahar muna karzai family hon jong a hin support kinon khununga karzai president hong hi hamid kitipa zawnan a hin support chi tawen a hi ama ho chu madrasa islamic academic code le peshawar kitia kun anaki heto wa hitan soviet to anaki gal lai wa kuna ana pangkhom sawa hitan a hi chuti chun 1994 May tha chun taliban ho chu president hamid kom chun agachi kinon kandahar gamsung a situation hu iham khat ilo te teu apoi moi ti in agaseyon a hi athu sei chu hamid in jong da pi ding agial thei tapun a hin la ama ho ki tho pi na ding a chun reservation imacha anei ke pon hinla jihad atiu holy war laya kona gal kap na ding meithel le galman cha tampi chele sumla pai tampi hi ananei ji chon hi cho akona chon taliban ho chu anapan pi kinin a hi 1994 ko machon taliban te chu afghanistan hanglam kaya athahat pen loi in ahung pang tawen ahin pakistan ho akona support amu naw chon ama ho chu offensive min anachi sa zomin thil mel se zo che ho jong hi ahen bol do be tawen a hi pakistan prime minister tha Benazir Bhutto chon Central Asia gam dang ho to kichot mat tu na ding trade road hi afghan gam lailunga hi sim ding tia hi anangai tu hi hinla political lama akizopi JY party le a interior minister Nasirullah Babar chon Taliban ho zo hi Gulbuddin Hekmatyar sanga ki partner piding phajoding ti in anata san kinon Taliban ho chon Afghanistan gam sung hi phatain hin sim tup thei zo ontin det ta hin tun do thei diu hi ti zo cho anata san kino a hi alangkhana Pakistan te tup ki jong cha hi le Taliban ho chon Afghan le Pakistan ki ka chu Islam hodan le government to ki thua ahin ko phom wa Pakistan le Afghanistan chu unite hiding alliance hoi ta nei ding ti a hi chuti chun ISI te chun Taliban ho chu ahin mapuyun 1994 October tha chun Hekmatyar konin galman cha anasata ata tampi hi anamat pi tawan a hi chizo chun ISI in operation khat anabol kinun hi cha jong hin Taliban hon Kandahar khopi le a airport chu anala api ki tawan cho akuna sot lawin lampi zo si le tax traffic zo si jong ama ho thunei na noin ahung so ke ta na hi December chana chun Taliban sapai ho chu ami akibe deu zengon mi sang som le sang ni lam anathing tawin a sapai ho chu athang pia Afghan Pashtun mi ho ngen tabang a hiwen ahin Pakistani ho jong phape pi he azawon a hi cha ko na chun Taliban sapai ho chu ahung khang to kinon mi sang som thum lam hi ahung wal ki tawan chizo chun chom khana ding in reinforcement a ding in madrasas le Pakistana konin mi tampi jong hi ala abe kinon a hi hicha mi ala ho chu ama ho ki gel hawa ki pido ngena hewin ahin la azona lama chun Taliban lam kai ho chun agam mi pasal ho chu Taliban sepaya apan te diu alo theilo a hi tin
dan a hin sim ki tawen a hin la mi hau sa wang chun chu chi service chu azaw lo na diwin sumle pai apion anaki hu do jiwin a hi izong le agam mi atam zo chu neilo gen thei ha sangena hi jiun koi ma powin chutia Taliban se pai pan lo na thei dinga chu sum api diu chu api zo ji powin chunaki ka in ase pai ho zong chu basic training cha zong api hing zo lo nge no a hi kin na hi agal kap diu se pai unit a ki hom khen ho zong chun gal kap ding se pai le galman cha zong anei hing zo be powin alhang pi in amei thel ho zong lin ta gi ta azaw pun bailam cha pu le thenge na hin atam zo in modify pickup truck ho in alam thale ji bin hi chutia ase pai chu gamdang se pai ho banga tha ha ta hi nai lo wangun 1995 January ha in galsa na chu ahin pan tawin chuti chun chomlo ka in khopi chom izan ham pi hi ahin lon bon anala api gam tawin Pakistan in ha ta ana support no hekmatier zong ahin zo tawin chiji chun Gulbuddin Hekmatyar chu anazam mangta nahi chika la chun Masud government aligned force ho chun Sia Wadat faction group ho chu Kabul kopia konin anano do kitawin am ho ki ka in kinok to na khat hi ananayon ahin khonungin Wadat lam kai pa chu tha in anaum kitta nahi chiji chun Masud nin Taliban le aki khut jok pi ho chungin gal ahin le bol khum kitawin Uzbek mi Masud nin an ki khut jok pi masat dostam pumpumin anabulu tha tawin ahi ahile Masud te chon agam capital chu amaho thunei na noin akoi kitawin ahin Taliban ho wang chon hlumlam kaya khopi ho chu amaho thunei na noin akoi kinun tajik mi Ismail Khan chu to anaki sat kinun agam ho anala api kinun ahi Ismail Khan chon tajik sepai gal kap thim ta ho le gal kap na hui kung ho zaw na in akhopi u sindan le hirat veng bit tingin anasolin chuti chun Taliban hon ahin bulu nawa ko na chun anaki veng do zawin ahi Taliban te chu chuchi akisa to nawa chun anaha thi le jengun mi sang thumlam hi nasata a kisukha le athi amang anaumin medical service amuna kisuta aumlo je in mi tampi jong hi anathi lo kinun ahi chutia akisukha hola chun Taliban mi Saleh Muhammad jong chu anazaw kinin chuti chun ama age ki mo pinaw khana chun asen chuta banga ki bol gim mel sit na chu mujong ka mukhapun ni chengle soma kun somlanga ve chan be hi bom ei ki ha khum jingon don ding tui jing cha jong ompun ne ding an jong ompun aloi ho chula gil kila thi ki sagu a hitawen hi chuti chun a commander pau to jong aki ho mat naw a hla so on a sepai chan hom pi ho trup dang ho chu age na lam jong ka heta po ve ti in jong asen hi 1995 May tha chon government in Hunamin province gu hi Kabul le asalam kai si chu amho control na noin ahin koi kitawen ahin la Taliban ho chu azam da on munchomin akitha asu to kinun hi Pakistan Intelligence Agency ho chon Taliban le dostom ke ka in kinop to na khan hi anasim honding in anaki thopi kinun chuchi kinop to na dungzuya chu dostam technician lama athip na chu aman cha a Kandahar military aircraft ho phata asim phatding ti ahi hiji aplan simuhin Taliban hon hlumlam gam abulu nawa pan ahin la kina Iran gam lama anazam do Ismail Khan vai hom na gam sungjong zo thing na ahin pi do sa the hi chuti chun Afghanistan gam sunga chun government le Taliban thing noi ho ki ka ki do na chu ahung na sa che jeng tain Taliban ho chun province abana banin ahin lon bu tawen Kabul kopi nominal government jong chu a struggle he jeng tawen hi chuti chun Rabani government chun agam economy chu phata in adin cha sa thei tapon agam mi pi ading in basic needs and service ho jong apezo tapon hi chuti chun delivery service jong om thei tapon agam sung court system jong chu om lo le a hi tan koiman athula apon Afghanistan gam sung sim phatna thei ding lampi him anei tapon hi Kabul khopia chu Masud ho them khat aum ji mai wa chu a khopi chu biddanin akilang tan ahin la am ho jong chu ani se in al sam deu jeng on hi agam mi pi milham ho ading in ha sa na chu a kho di set kinin inflation jong chu 1000% chan gain akem su jeng tan agam mi pi in sum anei theina diwa am ho akon mama dan di lo ta sum akimo open jeng o ngai tan hi
tazik mi ho le na kilam kai government chun hichi pastun lam kai ho chu phungle changa akyop khen khen naw jin azo zo ta powin masanga anaki zo pi ho mangin jong agam mi pi chu su tup ding su kom ding anangai ton ahin la hichi allies lam kai ho chu Kabul government dawin ahong le pan zo kit tawin hi ISI ho chun anti Rabbani faction ho chu to Taliban ho chu gop khom te ding ti hi anangai ton ahin la Taliban ho chu ananom powin hi chuti chun Taliban ho chu ahong khang to jingon ahong tha ha che che on hi jong le alang khat lamin hekma tier le dostomin government support ding anangai tu honin hi jong le politically in a situation chu vai chata ahina laiwin son thei ta ahi powin hi 1995 summer line United Nation in Afghanistan gamsung chamna sim dingin anangai ton ahin la analo sam kinun hi aji chu UN lam kai hon agam government chu noi si ta hi na government ozong hi legal hi mongmong hinam ti hi do na anasim jeu ahi penin hi chiji chun Russia president Yeltsin chun hichi Najibullah regime ho adinga hi 8 hi henlang ipi hi zongle anakha pi hetan hichi event jawa ko na chun Rabbani government ho zo chu imama hi supply anaboltan Rabbani sepai hon masanga chu Russia sepai ho gala anabol kumwangun ama ho zo panpi in ahong pangkit ta na hi Iran le India in jong Kabul government chu anata son honin Rabbani chun gamdang dang ki khut zop pi ding chum chum jong anahol pe kinin Turkmenistan Uzbekistan le Tajikistan ho to ki zop na anasimin hi Clinton administration in Afghanistan chu amahon priority apipowin aboi pi powe atiwin chujong le Saudi Arabia le Pakistan akona lam kai hon US te chu anazo lep kinun Taliban ho ahung tha do na ho ahin iman ka kithopi powe atikinun hi American lam kai phabe min hichi Afghan gam Taliban hon ahin control naw hi Central Asia gam sunga trade route ki hon na hoita hi ti in alakinun ahin la Taliban ho thanei na gam sung chu danger hi tin jong mi tampin gi na anei kenun hi mi abangin hichi Taliban in Afghanistan gam ala wa athu wa akoi naw ji hi Clinton administration ho panpi na mong hi tin jong asei kenun ahin adi pending agin chat khat chahile US in Afghanistan gam sung hi phata anavet talawa Pakistan te ketip na cho anamo ta sana akoi jingji cho hite dinga hi Kabul government in Afghan gam sunga chu phata man theiding government hoita asim do zo lo phanin gamdang danga kona support amun ho jong chu akim su deu deu tan Pakistan le Saudi Arabia in Taliban ho chu sumla pai hi henlang galman cha hi jong le ahin satlai zom jingon Afghan government adau jing theina diwin apan pi jing honen hi 1996 March ha chun commander of faithful tia anakimin sa pa Mullah Omar chun the Emirate of Afghanistan kiti chu ahin simdo en phun do na ahin nei tan ahin la hi chimasang kum khat la ho be ma chu Taliban ho hin Afghan pumpi hi amahon alu wa thu anei jing diu ti hi anop lo dan ho jong chu anasei kino ne hi ahin la Omar thilbol na ji akona chon amo chu centralized organization khat ahong hitawen agam pumpi ladinga gal ball group khanin aum do tawen hi hiji chun Taliban sepai ho jong chun hichi Taliban government hi Islamic di ta zui a hi zin alam kai pau thu sei do sa chu ka zui diu ama nung zui po chu ka support wa agalmi te chu ka galmiu hi jing ding ti in asei tawen hi chuti chun Saudi Arabia te summangin Kandahar le Kabul ki ka chule Jalalabad a mujahidin sepai awa na lai si chi ho jong chu anabulu un anazo tawen anachodo tawen hi chuti chun Taliban ho chun Afghan hanglam kai le sulam kaya kunin ahin no khum kinu na hi le government sepai lam kai lin ta ho jong chu lungdong in analhagam tawen hi chuti chun alanga kunin Taliban ho chun government sepai ho chu ahin manojing wa hi le aum naw muna chu ahin kul khum kha jeng diu kichat na in masot sepai ho chun a sepai ho chu ananung tol kinin Pansir Valley muna chun ama ho thanei theina ding pen munin anapan satawen hi 1996 September 27 nia chun Taliban ho chun Kabul khopi chu ama ho thanei na noin ahin koi mong tawen Pakistan in jong Taliban to sot mi ho chu agam border akho khelwa
chuchi gal ki sa na chu Taliban te agapan pi ding win phalna api win chichi chun Taliban ho chu athau aha sa chu mama in September thasung mai mai chun province thum anala abe kinun Bagram Air Base zong chu masot foreign supply lampi ho akha cha pi zo nongon gi na zong ananei kinun a hi Taliban ho chun hi chi Kabul khopi chu chon se nakul pi hi tia hi anala owa asunga chu dan khauta ta hi asim kinwa hi United Nation compound sunga anaki seljing Najibullah zong chu mel se ta in anathanon lampi lain ata sa chu mi ho mudingin anakhai sangun Taliban ho daudal aumle hi tia hi ke bolding hi ti vet sanan anamangon hi Taliban ho chun ama ho thunei nanoya chun numei ho thanei na chu ala do pi tawen numei ho chu in sunga akyum thim thim diu a in ko pasal khanin a hlon pi lowa hi le pamlama achang se ajong apo do lo diu ti in thupi anei tawen hi chuti chun numei chapang cha cha ho jong chu ama nup le da thu lowin Taliban sapai galsat ho jiding ti in anaki chen sa ajewin abang chu min ki chepna le ata sangai cha ru su bul hit na in aman diu ti in so in anaki zu ki jewin hi agam sunga chun religious police patrol achi jengon ama ho chun khopi sunga chu music games chule hairstyle ja chom chom ho ki sanjong akha mo hin chutia chu dan tha tha tampi asim do be bewa chuchi adan sim ho suki awma hile ki chepna khaw holin azep kinun abang chu mel se ta ta ina bolun abang chu akhai liu alol a liu ti ho jong hi ana umin hi leisi na himi zo sin agama azui chi ding dan ki sima su ke hi in hinla hi chi leisit pumpia gamzo sin azui dinga anaki sim dan ho adia numei ho chunga dan ki sim ho chu Afghan Taliban honwang thula in ananei povin hi chuti chun khopi sung chu ani in ami pi ho gen theina chu kho se deu jing tan agam sung ma wachun khut do ho abang tawin alolwa na ding mai jing unjong UN ho chungin anaki ngam tawin hi hi je chun agam mi pi chun ani si aphat se in agam sunga chu iti le thilchi dan hi hung ki khela chamna hung ki ding ham ti chu anga lel pen oi hitan nisi a ataw naw jong chibo cha hitana hi 1996 khokhal lamachon Taliban ho chu Kabul khopi le Afghanistan gam alin zo tabang hi analu chansu tawin masanga sangin nasata in atha ha zo che na lawin hi chuti chun agal zo na ho chun ama ho ading in supply tha le Taliban sepaya pangding mi tha zong a hin puilut pi be jengon hi ahile agam sunga Taliban joblo anti Taliban force ho si chu ahung ki gom khom kinun Masot Tajik force Dostum Uzbek force Sia Wadat group le Saya fighter ho zawnan Northern Alliance kiti chu ahin sim do tawen hi ahile Taliban ho chun adang ho sanga hi galman cha jong hi an hau zo ta je chun anti Taliban force dang ho chun achang sewa azolo diu hi ti chu akichat lin pen hi ahile Taliban ho dinga chun masot ho chu agalmiu lin pen danin anei kitawan ama ho chu to ki ho tu na sim ding kiti ho chu agial thailo hi lo hi jing a hi 1996 a Kabul khopi anala azo nongo 1997 kumbul lamachun Kabul khopi salam kai akilanai lo si chu Taliban hon anabulu kinon masot ho le Tajik mi ho chu su thing ding anangai tu na hi chu akona chun dostum lam kai na chu anano khom kinon hi chipa hin asepai ho hi phata anavet chil zo lo hi tain hi ji a chu asepai lam kai lin ta ho chun panmun a khelwa Taliban sepai la analut zong da lo hi chuti chun Taliban hon a hin no khum naw chu Mazar e Sharif mun a hin phanun dostom chu Turkey lamin anazam do kitta na hi a hi le Afghanistan gam sunga Taliban ho ahung thanei naw chu akim avelwa gam ho chunga zong boina hung hlung thei che ding Taliban ho hin agam gi chin la adung wa hi Islamist revolution a hin sim do jeng thei diu a hi ti akicha taw na hi hi ji chun Russia in Afghan le Uzbek ki ka gam gi lam le Afghan Tajik gam gi lama ding in asepai ho ana sol taw na hi chako na chun Tajikistan civil war jong chu anaki chai tan agam te ni ki ka in ki chamna peace deal an nei taw na hi chuti chun hi chi Afghanistan gam koma gam zo se chu Pakistan in Taliban ho a support ji in Pakistan chung in analung hang tawen alangkhana Taliban ho chun Russia le Iran in
Northern Alliance a support naw chu alung nup mo pi kinu na hi aji chu Iran gal kap na hui kung ho chun Mazar-e-Sharif munadinga galman cha za chom chom hi ahin pu lut pewa dostam azozo nungwa jong agam sunga thingnoi hlomcha nalai hazara ke ti holoi chun Taliban ho chu ha ta hi anadau dal jingo hinalai hi chuti chun hazara sapai ho chun Taliban sapai ho unit chom chom hi ahin lon bu kitawen Uzbek force ho jong chun Northern province Lizen ahin lela api kitawen hi Masot ho jong chu ahong le chal kinun Taliban sapai izan hampi hi athang kamun ana o sa kinun ako piu ahin kilela kitawen Wadat group ho jong chun ama ho thanei nagam kila api ho all in ahin kilela akit kitawen hi chuti chun 1997 May tha akon June thasung ke ka chun hapta somlam ahong kido zo nungun Taliban ho chun asapai ho mi sangsa gilam hi ana tha so na hi Northern Alliance group ho chun Taliban te chunga hin lungsi na imacha anei ta powin ngaidam na kiti aum ta po na hi chutia Taliban sapai ho mel se ta ana tha naw ho ji achon Taliban hon jong le thu na ding ti in religious school la kon chapang asanga sim hi reinforcement a ding ti in ahin puyun hechi pastun kiti am ho sapai ading achon anala abe kit go no na hi ahin la hechi chunga hin wang amuna konin khochum chuma konin lamkai hole anu apatiaw mi pi hon Taliban te thilbol got chu anaza ada tawen Taliban ho hin chamna kapi ding na hi ve tia anakiti mo hi loham tua hi imacha jong imu po ve ti in Taliban ho ata sannaw le akison pi naw ho chu anapai hatawen hi chuti chun 1997 kum sunga chun alangin anakino to jingon kidawna chu achi jom jingin Taliban sapai ho chun Kunduz munjong ahin lo thei tawen ahin hichimun chu lela ading ti in Masud force ho chun Kabul khopia konin ahong kitol kitawan hi dostum jong chu Turkey agazam na konin ahong kile kitan Mazar-e-Sharif ko machun sapai izan hampi hi analam kai kenin hi chuti chun Taliban ho chu aum naw khopi dung ho konin ahin leno do kitawan ahile akichun do naw Munkhazil abit munajong chun hazara mi ho tampi hi anathat pa malam kenin hi chuti chun Taliban ho chun a khosung chu deilo bolin ana bolun mi som sagi vel hi ana that paun abang chu alol chemcha ki alpi abang chu ahinglaya abun kilip ti ho jong hi aumi na hi ahile Mazar-e-Sharif muna hazara mi ho to chun Uzbek mi ho ki ka ki he thiam to lo na khat hi ahong do zin anti Taliban force ho ki ka jong chun tension ahong kit ta na hi 1997 kum ki chai kun lama chun Taliban ho chun Afghan gamsung thanglam kai si chu ama ho thune na noin ana koina layun ahin Northern Alliance ho chun agam salam kai si chu ana control zone na hi 1998 kum chun international terrorism chun UST Afghan gam boina amit ahin sunlut ki theina ding ahin simdo ki tawen hi chuti chun ani la movin gal akidau jing chu akhop the tawen alel thei the jing tawen hi jongle ani wa foreign support amu ahi ki jen Russia le Iran in Northern Alliance ho ading in mi anapi hon wangin awal setting abol hon pon ahin la Pakistan le Saudi Arabia chon Taliban ho chu athei top zone apan pi jingon ahi chuti chon Afghan lam kai ho jong ama ho deidan chi sa ding ti alunggel ho ahin koi thawn Afghanistan gam simphat na ding in ahong pangkhom kit tawan ahi Afghanistan gamsung hi ai ho gamsung be manahi in warlord terrorist drug dealer chale adang thing noi song noi EPP noi ham hi anadim se jingwa hi je achu galle tul hi aswa so bai jing chamna kiti le kituna kiti chu nel digama tui thing ke hol tabang be hi je hin ma sot hon jong thupun khat hi ananei kinon gamdanga kuna kina ki bauna ding le ki dauna ding galman cha hi hen ipi hi jong le Northern Alliance in kilatalo ding ahi ti in asewn ahi Afghan gamsunga party chum anti Taliban ho si chu ahung ki go khomuwa Taliban ho ahin do phanun Taliban ho chun sepai hi hen galman cha hi jong le ha ta in analos tawin ahin la am ho chun galman cha na sata da jong hi ananei zoji uchun Mazar-e-Sharif munchu Pakistan intelligence officer ho to ki tho in anakilela akit tawen ahi chuti chun Taliban hon jong milham numai chapang thu lawin
asepai chan khom pi ho thi phula anain akhopi sungchu aban ka chap zengon koima cha adiem povin iji chun chomka lawin khopi sung lamlen zo se chu mihim thi sa ta sain alo dim tain nahi ami tha ho chu mei chang khat bowa akap li un jong along kim povin iji chun mi kha chu mei chang thum be en akamun alu adip chule ahin pi hi changlai thum chu aka pi te te jiu hi ahing do ho chun ain ko te aso piu athi ho chu ain kom hon lei sung ho pawin akivu Taliban ho chun numei chapang ho le nunga chapang ho jong chu kichip nan aneun ata sangai cha no subul hit nan anamangun azona le athat ki zitawan hi Mazar i Sarif governor tha pa mula nyai ji ki de pa chan thu su khat na bolin chuchi khopi sung hi hen agam sunga sia hazaras mi ki ti taphat chu lungsi na be hila atha do jing diu tin ana sei na hi chiji chun 1997 summer ti chai kon lama chun hazaras mi million khatlam chu Taliban ho control na noin ana umun an ngola thi jong tamta anaw min hi Taliban ho thu nei na sung Kabul khopi sunga milham ho jong chu Taliban hon agam mi pi lagup walam anawa 8 group ho ahin kha phanun kila thi ahung ki pan ke tai na hi chuti chun Taliban ho chu ahung ha do kinon ahung lo hing to tawun Uzbek gamgi komlama Takhar province Bamiyan chele Pansir Valley sungjing jong chu ahin zo ke tawa na hi wadat force ho jong chun khopi len ta ta taw pha ta powin masud ho jong salam kain akinung chon chon tawen 1990s ki chai kon lama Taliban ho galkon kit dinga ha ta ahung ki got kit lam wachun Osama bin Laden thaneina ahung ha to na pha to ahung ki to ta na hi 1996 sa Saudi Arabia in Osama bin Laden Saudi citizenship chu anakka alha pi pharwa chu Afghanistan lama hi hungkile kida hi chuti chun mula Omar chun terrorist training camp khat hi asa do loi chelding ti in anano loi loi jeng ina hile chuti chun chomlo ka hin chimuna chun Arab mi sang thum lam hile Afghan mi hilo mi phabe jong hi training camp adinga chun ahung pai ngal ta wa hi Bin Laden tuk pi pen chu a hile international terrorist sepai na sata sim to a Saudi Arabia gamsunga American sepai ho hi deldo mangchai ke ding ti a hi le CIA hon Bin Laden chu Afghanistan in tai ti thu chu a hin hekit tawen chu je chun masot ho to ake thu za to jingon anti Taliban ho chun Osama chu anamat wa atha thei khau jong le ati we ne hi a hin USN hi chi mission adinga chun sumle pai hi henlang galman cha hi jong le thlom cha ana pi ji wa chun Osama bin Laden gi na hi USN na sa anei lowa ima thupia gel lo hi ding a hi tin masot ho chon anegel ke ta na hi Taliban ho chepi Islamic terrorism ke ti hi atha mong a hepon 1993 kuma chon Pakistan mi khan hin CIA officer mi ni hi Virginia Khopia ana thanin so akona chon Afghanistan lamin anazam do in chizau sot lawahin Islamist hon World Trade Center cho truck lin ta khat mangin bom ahin bol khum kit taw hi Osama bin Laden Al-Qaeda group ho chu anakhang tawjing kit tawen tu chana jong hin akisim hoibe che na lai na hi 1998 August ha jong chun US embassy Kenya le Tanzania munin truck sunga bom akam kinon mi zani le somni lam anathat kinon na hi chia chun Washington in Taliban ho ko machun alam kai pau Bin Laden chu ahin pi do diu ti in anathupion ahin la mula Omar chu ananom pu na hi iji chun Clinton administration in athupiu anit loji wa le thu na in Tomahawk missile khat Al-Qaeda training camp Afghanistan in anakablunon mi som thumle li in thina anatuun Bin Laden wang chu anasu cha do kin na hi chuti chun Taliban ho chu Afghan gam sungin nasata in anatha harawin ha ta in anakhang tole zengon 2000 kum chana chun Afghanistan hi kumsom ni zen galin ana den ta na hi Taliban ho chun agam alin zo chu ama ho thunei na nuya akoi wa hitan Al-Qaeda ahin tumlit naw chun UST ahin kikumlut sa kita na hi 1999 kuma chun UN lam kai na in kicham na ding peace to khat hi anachi hlain ahin la analo hling di kit poi na hi Pakistan in zong Taliban ho apan pijing anga adingin aketi mun ahin la amuna Taliban hon mi abulu naw mi atha naw akichai di poi na hi
chuti chun Taliban ho chun masud te ading apan sat naw le aha naw mun pen jong chu bulu ding tin anakun tawin chutia khopi ho abana bana la ading ahin ngai tu wa ahin che pi lai wa chun Taliban ho hin thil su se na za chom be khat hi ahin mangkenon agam sunga farming infrastructure zo si jong ahin su sion hiji chun mihim lakni lam agam sunga kon gamdangin anasam do lo tawen hi akum kin chun Taliban hon masot ho chu ha ta in anaki do pi kenon atha lut lam nasata hung ki do zo nungun talogan khopia konin masot ho chu anu madaw ki bangin anano do tawen hi chito kilhon chun Taliban ten am ho gam sung ma a opposition ho against a campaign abol zong chu ahung lo thing kit tawen chuti chun non pashtun Afghan ho chu a force wa konin ano do kinun asepai ho la gamdang mi si chu akoi denun adi a Pakistan le Uzbekistan mi atamen hi chuti chun Taliban ho chun pashtun lam kai len thupi ta ho zong chu anathat kinun Khan of the People Zai Pashtun kiti mi te lam kai Abdul Kharzai zong chu anathanan chizau chun achapa hamit chun apa panmun ahin khelen Taliban ho cha zo chana adi thau ding ti in anasei na hi ahile Al Qaeda le Taliban ho chunga hin US zong alungim le jengtan hiji chun Iran to agu chan zong kizopna anasim honin Taliban hon hitia hi galmi te azo jeng theina wa kona ben do nading anaboi piu na hi 2000 kuma gal kap na kung in nei USS Cole kiti Al Qaeda hon anabulu zo wachon Washington in Taliban regime chungin economic penalties anakoyun ahin hichi chunga jong hin akil hat do theina ding in Pakistan in Taliban ho chu anahu do kin na hi 2001 kum chana chon Afghanistan gam sung chu masanga sang 1989 kuma Soviet ten anadal ha phan ho sang in jong nasata in imazosi asidi ezing tai na hi chuti chun Taliban te vai hom na nuya chun agam mi pi ho chu gil dang cha le kina akibawna a thizo paita ba ding no ahi tawen chuti chun tribal lam kai ho jong ahung pau do tawen amuna monin anti Taliban protest ho ana umin ahi Taliban te hi athang pia Pakistan te sum chule bin ladana ki depend hiwen chuti chun 2001 kuma kon kani zu ding anafal ta lo wangon Taliban ho summu na pen chu kani ahikini nahi chutia chu Taliban te lol hin na zo se hi Saudi Arabia le Pakistan zawlawa imacha anahilowa ahi ahin la Pakistan te lunggel chu zat chombe khar hekinin strategy le economy benefit bawa dinga Taliban ho hi anato soda ahile athilgo nu chu analol hing hi a Afghanistan gam sunga hi civil war zo hi nasata ahin sim do bia Pakistan gam sung jong stable zo lawa hi anatha kha hi chuti chun Taliban hon agam awai ho muwa military thune na nuya aum naw nung so thim khat zo nunga hin Parvez Musharraf kitipa Taliban lam kai dinga ki leng do til pa chu thune in ahung pangtan US in jong masot ho anaki thu pi a hinan hinla galdin mun khel thei ding chanin pan anala po win hi Clinton in ama khang zowa hunglam kai ding ho hi Al Qaeda le international terrorism thua ima one anabol point ima gi na anabol pon hi ji chun Afghan gam sung le mun choma Al Qaeda le Taliban ho thilbol se chu anasa deu jeng kit ta na hi maja i sarif mun Taliban hon ala anaw nu kha pen pa chun 19th century fortress khala i jangi kiti jong chu anala athawn hichi hi dostum hole Soviet ten pansatna anaman jingkheu khat chahi 2001 Afghanistan invasion achon hichikulpi hi Taliban le American chule British special force ho ke ka ni sia aki kap to naw mun phata khanin ahung pangin hi dunia dingin hi chan chu hi sautin video hoi saule like share and bolute nabon chawin video kina ke mokit dingin stay safe and stay blessed